TTAADC ni Kwtal MDC Wngwi Swmai Tangmani Yakulo Tangsalo Puila 11 Maharanipur ne Dalbidal Thai visit khlainani Thangkha MDC Utpal Debbarma Asalo Mungiakami Sub-Zonal no Khobwi tebo Dalbidal Thai visit Khlaikha. Visit Khlaimani Zorawa Koktuma Thumnairo by Koksanani Thangkha MDC Utpal Debbarma Saka Mungiakami Amsani Dalbidal Thai visit Khlaizaka visit Khlaimani Zorawa Nugzaka Dalbidal Zungzal Abo Haikana Watini Zorawa Hunkanke Amsewa malaria dengue hai Dalbidal Bemar Rog Nugzako Honai Azungzal no Sokormnani Bagai Naharzagnai Shamung Butang. Jadi yang awak Khlaimani hingga courtesy visit di bagi si Maharanipur Puila sekang. Pagi yang awak pun official if I visit KPI Kawama issues relating with development mo am Chinese and koglam salaika. Especially mo am Chai Chini hawa one of the poorest am Chai klayo. One part hangai hilik layo, the half part hangai plain klayo. Hili wo tuiman thogia. Therefore, sing immediately tini problem na bahika solve klaiman apron sengisa ceri sukrubi salaika. Ia ba asuk ba ingya. Sing tini ya ke kena seng apron tiap salai pinai and accordingly kai ni ba kai tham tanker fno seng erase klaimano abo seng chong lai nai abno karibo MDC fund ni je rang tongmani maximum rang no seng Ini waseng use khlainai ati hairo sing salai jaka abno karibo sing bunya hawa thang nai khangai sing nugu amse hap ka ngangai sini kamyo lamsak sugurok ni sijak rok tongo welcome eba entry exit point rogo gate olai mani tongo so sing apro borlaya ni sing song laikha te kaisa hangke tabuk sing gojagawo Watini Zora. Mo amse belakene malaria. Mo mano hai si apno boseng tamo klaiman. Seng oda salalia pokka actually mo point. But immediately seng tino salaye apno boseng tamo klaiman seng nai. So tini meeting actually courtesy meeting si but just courtesy similia kumama kong na seng salaika and belakene fruitful meeting ka. Khwaini simi biplop ni kokthum Chini Khorang.